ne možete učiniti. A pa još pljeskali. Znam. Da okupimo, a to jest da oživimo gospodina Tita Božarevića. Ovako, svi prisutni, nek znaju da ovo nije vježba, morat ćemo proučiti jednu suru. Jel tako? Tako je. Svi prisutni, i vi žene tamo, morat ćemo, ono, kaj ovo nije vježba. Tako, da morate biti spremni na sve pasice, na neke aktivne pasice. Dovedajte Đurđiju. Živio drug Tito! Prvo Tito, hajde.